bakilah ujor FIR yang way upati leader jongi hakabai day berkatu ke Jakarta jongga district council hanti apa mau kurban baik nganum jalan makala nganum thok ipi henry de bikwa ban file de RTI yang di district council rupila kane ngawara hane kade ka CLD ngawara hane ka xerox copy jongga CLD kabal asaini doba arden kabal asaini doba arden warba ulang CM hakaba kia thiet yang tidak jaka hanti apa mau kurwat hakador lai busan lak arbusaw hajar lai po kendai tingka boleh ngawara ya kene nomor ba kilala ujor FIR hendai kebayalan bakala kalong hadir bakat district council kepersyang mansyimnya ketika jaka utrai jaka umsya yang ke district council mansyimnya ketika jaka nama ruang ba ukram patyo yang kepisah hendai hakum kan yang kesilit laong baladap siulut yang kepisah hendai perbalik nak kalian juga district council house nam arjara buar hau benai Julai kane kadai kabal ke dalam trajaka kane jinjurup batla ongkum ne ya kane kakam umla ban pendap namar ki trajaka ki kam baka bisa ke baidai baka dia ka thiet umpatla ban pendap lut bat kawai ban pendau subiru badak ni persyang ban lajang haus nam arjara pulai hakaba kane ka attendance sheet kadon hakaba MDC badan brong je kemau kurwat ke dalang Henry utrai jaka jongga tu jaka hanti apa mau kurbat uklam semwan uklam dan akan attendance sheet namar boleh udah perlu PE jan bahabar presiden jauh PPP ulah juya ngam di sitan nanti apa mau kurbat konferensi hakapor bau ba arden udang dan hak HSPDP tempat ba PE kini kiba ngam kwa banyalam magla dengan wara bakini bat naong ai kata FIR mentale kan khamun sok yakin pulet bakin lihat ke investigation bakumno ka bisa kisai namar ngangat teblot hakabang ya kiran bagi officers hamti apa district council tempat babi pensyong nang rem ba mapi yakin ya kiba kedau keti yakimai bagi sau kuat Henry, yala dapat ibon ki isu ki bagi dan ya proof. Abanong ya gede kamtam, yau MDC barim jong Omsning constituency. Ubala kinmo yang abang bam club yang katakan live husan lak haga por bangalong chief executive member jong ke district council. Pilaong haga kot kubor. Pila kren sarong baga kam ga beningkong ga bau barden ule haga por bulong CM kadai bula bam club ya ga live husan check ya ga sound wanum pentut wanum penki kita igi besong ga sound pe yo ki bakla bani igwer soba check wanum penki ya ga sound but ula kren banong bangla bam club kata kadai ke statement ga ula kren ga balami aga kot kubor baragi channel siap bat kata kala jauh senam yuang kadai ke senam arjar khatsau ke bangalong CM andang ala FIR kalami sagawai pat ka kubor nau tau jubriu uba pen scam bangala tit ya kata jaka min shwa piong bam club lai pusan menta piong ala tit ke bangala tit ya kata jaka shanu kata pisa kaja hato ki klemyo hato ka dana ka ktijonga namar pi sengotu bangan le daga batenge pi sedang menong la tit tang mau tit himaroi ngala ban tit laingut ne sangut tamala tit ne me kata jaka kabala dei ban tit nam taga bit kabyang jong upat ba namar kita kadau nganom penkot ya kane ke jinga kon tat hadu pindala ban pinsisha langala bam club na ya kata kapisa jong upat ba wat num penlong yau pat ba tangkum kiriukai ban sukren kat bamon ngi burom ya piadu kata-kata nomor pide ki kenrat ke jengi ngemuan ban tok
ngemuan ban thok ngemuan ban penbi nginum nut ban jeler yu bat ba ubangi brom kum ukenrat ujongi Tiya kali ke jaga kumbagalong kila initiate nandu kapor jong ka isi ke berim. Ajing syak ladon ka jinge penbek hapeng EM in charge Antonio mo but local MDC ba Inbin. Banlet banipet ya ta ka jaga ka balong ideal hang ni po Magruat main station. Tadi kami no kata ka jing perkre ya ka Monolith Festival delapan kerja bat hadir nungtu iba Inbin ya accident kali no. Ti hadir nungtu ki put up ka kapor jonga Baladin balalik ban sorbi ban penbiang nasional katkum ke report masa menjur par sanction ya kata katkum ke report jadi inspecting team ki penpau ba ka jaga ka di ka biang pelat ba mdon jaga hagi tu ki ba jan light na kani ka jaga magani ka jaga kalau ba hapeng yau ba is bat sibun rum na asu ban yo dan kematang sipau 1000 square feet e kade hello kata kanungrim Badai lo kata kanungrim ngangit bagi seng balang ki bedana po makurat borkhot meta ki yang beniki lare pipen kerja ikan ni kapeni bagai ke bangi ngile kalau banong bangi le nganu no kam kerki lani bangi pek tengi kataru kam dei pak jingle ka bakala ha kapor ko jongalikum o siam babat ru ya ka pelatan kamo ka finance department jong ka Khasil Autonomous Council ngala su sanction ya kene jaka kene ke jing sisai borok kalong ba la penduk no ya kini bat ngangit kan orang ya jinduk ke bakrau nomor ba katkum ke jintip ke jua kila depan ai advance ya utrai jaka ka ba syak ba ka ba kipat ba ngangit pi la ihi kat kebor kila persyak ya ke jingtmu jong ka dis council jo ke isi ban penduk ka dau trai borok kalong tang nomor ban pen sengo ba ya u local MDC nang tu nomor ngayo ke kebor ba lada him thiet ini ke jaka ka banganga kwa nganueng no ke jingkersan kata kade ke dau penrai tenga susi ba banong ba tang bakan scam ka isi ke jongki bakin persang ban kena pak ikiwe kalong ge gi susi nalor kam dei manga ngamla hi ka file kan hapanya ning ba ka concern department la dei ban deal ke ni ke bentaro ndai ke dei ke bala de penrai bat na kali yang jang ala su sanction nang ba kade ke jingdawa ju local MDC to por ban don kam banyo no ya ka jaka te kata kade ke beningkong Bat hibdi bat ke Khasi Heritage Village. Mau la keno ba dei mangi uba la pensniu. Tengi skwa banong ba kalami ka jing ke kentho hakapor bangi ka apang yalam ke isi. Bagadan ke bersih ke besar kaya po ka Khasi Heritage Village. Tekum ke isi ka badang thamai ni ko ban wanra ye ke jing sisa da ka bangi khem keno. Khem keno ini nun ring ban lap ye ke jing halor ke jing kentho ni constitute ye tu ka ya ke inquiry committee. Kata ke inquiry committee ke bangi ngimpat hidup mentah kalau komno kata ke report hina kali yang kejuki kila penpau ba kila pensan ya kata bakam don kenunu ka bamsap te haba kata ke report ka penpau ba ka bamsap tengah try kata hi ke jusai ke ba ai supai ba nomor kam de allegation lani ke jingkno je ka arpa ya ke PDF ndrei ka dei ka ban pensisa ya ka jing lani ban pensai ke jumut juphat ni lek khang ya kata ten war kata kata ban ong ban keno ya kat ki kam bangi le ya ka arpa te kalong ke ikai ka ba sosi lesi ngalabni ba kadika ka PDF kumbagalong mata lesi kala abandon hapeng ka jing kutlat habayat linti lesi u daga baburam UCM bomenta imat kadon ka jing kutlat ka jing linti cuma po ka parti ka ba udon lesi ka jing smu banwanra ya ka PDF daga jing smu ba ka PDF kala abandon ka pol ka parti hadina bot te ngai bakaladon ka jing ling abat jingat bakala lesi ka kom trikam ka jingki tengah susmu dia benong ba haba pi keno kadai benar ke sisa nak kalian ke apa ngi krem keno ya kenu bat ban pin sisa ya ki jing kentho ki bami na bar bat nang ni na tai ni wanra ya ka inquiry committee kena marta kalau enggak babakla ban pin si keno kum kami kot bor ki pat ba kim dei ban sha lam bakla bat kawiru ngim sim layo la ban yalam ki isi hakar hukum ka badai na mar ki jing pinki ba ki jing ki ba jur walatan ila persang hikat balak libor ban private ban norak yang ya ke buram jong ka Khasil Autonomous Council kini gede ke bentak ba ngasung ngade ban pensai bat kumbagalong bon ba kipat ba na po wat kiseng apa mau korat kila berngem bakin pelong ke jing ki ke betenge la daki penkeriak na ni ke jaka na mar kini ke jaka kalau ke besuk tam ya kipat ba kali kawan bat kini ke bagi thum ta kade paji lese ke ba upat ba un jenjar kali kawan kini gede ke bentak ba na po ni gendo ni pikna ban yo ke jing shan mar kalong
kakta bah ban shu kono tu ban le sop le moroi kumbala don ke ban ban mo ka ba pher salente te ka jing shahi ka long ka jing shisha ka long ba yagani la de pan rai do ka por ka barim ka por ka ja ngashu sanction ban pendep ya kata ka jing angnut jongki nomi khmat ki ba mi khmat ya ka Khasils Autonomous District Council na po South Khasils kamtam habalayo la ka jong ka district whether we know or not, but in the eye of the people there must be an inquiry, a body of inquiry. Man pun sisai kata namar habakut kipat ba la dingi aming statement kirim ngai ndai la dingi ai ka report jung ka inquiry, then people will be convinced and will accept it. Te kata ka de ka jing fu jing ndai la ki ong ba kamden ye maybe who knows kala ban pa ka jing pakalai ka inquiry report ka por jing kiru so many mo ngiru ngila ban risky question. Maybe some changes are made aka por jing ki maybe under the influence of this EC that report la frame in such a way ba kan pa bom dan ye never know te kam la long ge bakin siong bangi dan ulterior motive ke amar ngi hi ka jing thu jing ka long kum no ban banai ke jing shak ma pa ba ma ka tu ka jing kan tho kam dei ba kami na ka na nu ki khot jang apa kami na ka after the RTI findings based on RTI findings ki ong ba ka don ka justi ka besar khai te in order to clarify ya to ban wanra aya ka ji shamoro ngi constitute ya ka committee, so where is that ulterior motive la then issue constitute he maybe raise issue member jok arpa raising an issue on the basis of that we constitute that may be considered as a conspiracy and they have kami nak RTI findings we constitute ban penhun kita ki bawa ji syap pun kena ini takam dan